Hi ma'am. Ado khangdaba singi ko ano ba sum changbira ko ragadi. Agi channel asida ko free makeup course series ama khang aina semjabani ba. Ado playlist ta changa do ito check to biyo ba ko. Series asida ko gi makeup ki maram da A to G knowledge ko. Ko na professional makeup course sama matam da kari kari taklak pa adu da loina ko share to je ba ko. Ado ma'am khangdaba ragadi. Agi channel asida playlist ta changa check to biyo free makeup course haina habdi yaw bani ko ado chalaga phajna step by step video ko ding mak ai phajna na khangning bor adi yang biro adu daina theory class hadi ma'am share to theory plus practical ko देखो कि मेकअप से हाबदी प्राइमर से कर गिताई नो कंसीलर कर गिताई नो उनिंग की दाग माहिंग की दाग अमा करम दाग करम मखल की करेक्टर से नानी देखि प्राइमर से ना करी नो हाइदी अयाम बको लोय पुरमक अयाम पुरमक शेयर तौ जगरबनी बको ngasi se मैम ममांग दा तौगिबा क्लास हाबदी theory class थिंगी रिवीजन ओइना तौसी बको step by step makeup tutorial ओइदोनी हाबदी मैम मेकअप से एखोइना चही अहुम मरी मुकी ममांग दा तौगिबा मेकअप तौबगी स्टाइल मेकअप की टेक्निक अदुगिदो हौजिक खजितंग खेनारे को हाबदी 2021 दा तौगिबा मेकअप तो 20 दा तौगिबा मेकअप तो 2026 सिदादी हाबदी खेनारे वीडियोस दा A to G makeup की मरम दा step by step को makeup की मरम दा मत्ता knowledge लेजदा zero knowledge को अदु ओरगा सु ngasi video से यंग लोरबा मतुंग दा इसा इतुम तगी सुम इचम चंपा makeup फजबा look अमा तौबा ngमगद्रादी हाइना खनजै को अदुगी थाजबा गलोइना ngasi video से हाउबिनरसी यंग makeup हारगा मैम अखोय डायरेक्ट फाउंडेशन अमा लोरगा टेक्सन बा लिपस्टिक अमा लोरगा थाजनबा अदुगी दो नत्ते अखोयगी स्किन टोन की मतुंग इन्ना स्किन टाइप की मतुंग इन्ना अदगी अखोयगी मिड की शेप मागी शेप मयाम मा लेयबा को अखोयगी खंजिनगदा को अदुगी दो मथंग मथंग करम हाइना केगनी करम बा हाना तैगनी अदुगी दो यंग मिनसी makeup से हाउजु ममांग दा हाइबदी फाउंडेशन कई तैगु ममांग सो खना तौदा स्टेप खरा लेयबा को अखोयगी स्किन से प्रेप तौबिबा हाइबदी स्किन प्रेप हाइबसे प्रिपरेशन तौबिबा को अखोयगी मेकअप से फजनबगी दमकता अखोइना अखोइगी स्किन केयर अमा तौबिबा को सिगिसे करिनो हाइबदा मयाम याम इचम चमना अखोइगी माइ से तादबदा अमोट पमाइ दे अखोइना मेकअप से तौबा यादे सिजे खंजिबि को सिजे माइंड सेट तौबिउ अमोट पमाइ दे अखोइना मेकअप से तौबा यादे अदुना ऑलवेज अखोइगी माइ से मेकअप तौजु ममांग क्लीन तौथोबिबा हाइबदी फेस वाश अमना ताथोपिरो नत्रगा क्लेंजर अमा अदुमना सिनबा को अमा हेक्ता ताथोपिरो अदुगा अदुम से ट्रैवल गुंबा तौबा खुदुंग चादबा ओरगना माइ ताबसे खुदुंग चादना खलसिको अदु ओरगना अखोइगी मेकअप वाइप्स हाना फंगबनी अदुदुना फजना हाना माइदो सेंगदोपिरो वाइप्स तौबिरो अदुगा अदुगी मतुंग दा कइदौनी को माइ से तालोर मतुंग दे खोइना येंगो सिसे मैम टोनर से चाइगनी बको बट टोनर से करम मी चाइदो मी प्रबो लोइसिना दो टोनर से नते को अखोइगी स्किन से यामना हेना ऑयली ओइबको याम हेना ऑयली ओइबा स्किन नि याम थावरेक थांग स्किन नि को अदु ओइबा तारगदी याम तौना हुमांग कारक तोइने बदो तारदी को अखोइगी याम ऑयली हेना थोदी हुमांग से याम तौना तारैदना को अदुना अखोइना टोनर अमका चाइबिगनी कइगो मतम से ड्राई स्किन नि को अदु ओरगदी टोनर से स्किप तौबा नॉर्मल स्किन नि को चाइनिंग बुदी चाइ कोइना मेकअप तौ मतम द इसादा दुम खंगमनी अबको ओ टोनर से चाइरगना मेकअप से फजबरा नत्रगा लॉन्ग लास्टिंग ओइबरा अदुम हाइदी खंगिदना को अखोइना को अदुना मथौ ताबो ओरगदी अदोम की दरकार ताबो ओरगदी नॉर्मल स्किन चाइबु कइम काइदे अदुगा टोनर चाइद्रगा सु करिम हाइदी खेनाबा लेते होय अदुम याय नुंगाई को अदु तारगदी टोनर द स्किप तौबा याय बट आइगी ओइनादी को याम ऑयली स्किन ओइबा हुमा याम थोकन बोरगदी टोनर से सो सो मकी सिनो बियो बको अदो टोनर से सु मखल मखल के स्किन टाइप की मतुंगिना फंगनी अदोम की स्किन टाइप की मतुंगिना अदुम लोबिरो को अदो हौजिक मैम माइ तालोरे अदुगा टोनर अमा चाइरे खलसिको टोनर अमा चाइरे अदु लोर मतुंगदा हौजिक सिरम तैगद्रा होय थाइना दि टोनर सिरम मॉइस्चराइजर अदुमाइ दुमको अदो मैम यंगो आइगी ओइरदी अदुम आइना मेकअप से इसादा सुम तौरगसु मैम अखोइगी एक्सपीरियंस अना लाइदना को अदुना अखोइना मैम मॉइस्चराइजर तैरदी को अखोइगी सिरम से सिजे स्किप तौबा याइ कइम काइदे को अदो होय ना कइगुंबा स्किप तौनिंगदबा सिरम से तैनिंग गोरगदी तैबिउ कइम काइदे बट आइगी ओइनादी को इ होजिक केबा मतमदा सिरम से स्किप तौयाबा को होय थाइना जही मरी मंगाम की ममांगदा इ सिनरमी होय टोनर्स हाइबदी सिरम जु तै मॉइस्चराइजर जु तै दुमाइ तौरमेबा को मेकअप तौनि ममांगदा बट होजिक होजिक ओइनादी आई अफबा इसागा चानबा मॉइस्चराइजर अमा लौरगा सुम तैरगदी अखोइगी सिरम से तैबगी मथौ तादेबको सिरम से मैम अखोइगी स्किन की मनुंग सिदगी डीपली अखोइगी हाइड्रेटेड तौबिबको अदुगिदना अखोइना सिरम से को अदुम सिनाबा कइगुम बदुम से एक्सट्रीमली ड्राई स्किन नि अदु बतारगदी होय सिरम अमा सुम तैनिंगी अदुदि तैबिउ को अदो अदुम स्किन टाइप की मतुंगिना प सिरम नि आइना अमा त लौर तैगदब नते को अदुगी मतुंग मैम यंगो अहान द क्लेंजिंग माइ ता थोकपिरे अदुगी मतुंग द टोनर चाइबिरे को अदुगा सिरम से तैनिंग बोरगदी तैबिरो कइम काइदे को स्किप तौनिंग बोरगा से सुम स्किप तौबिउ कइम काइदे सिसे ऑप्शन थमसे बको अदो होजि यामना इंपोर्टेंट ओरिसे कइगी मॉइस्चराइजर सिसे स्किप तौबिगनो बको सुम नॉर्मल स्किन गुंबा ओइबा कइम प्रॉब्लम लेतबा स्किन
ko ado itaragadi chumna sum mai ta thokpiro adi matungda moisturizer ma lawraga taibiro aduga daytime gi look oiba taragadi haibadi nungsa da chakada poragadi sunscreen ma lawraga taibiro ko aduga nungdin gumba nunghangumba makeup oragadi aikogi sunscreen do taibagi mathau tadre ko aduga makeup sa hoba yare sije khange ko skin set hojik prep taw loire haina khalasi ahan bada cleansing toning moisturizing ko si lora matungda ko aikogi sunscreen je kai gumba daytime gi look oiba taragadi ado hojik skin se prep tawba loire ko aigi one so hojik mai step san ta thore aduga moisturizer ma lawraga taizare aduga lip balm sana kai gino habada aikogi lipstick ka thap matam dai kogi lips se haidi dry oi khot layer di phajade na chakhai khwai layer di phajade adu dai kogi lips se phajana prep to bi ko ahan bade aduna lip balm ma lower tai jore ai hojik misho gi lip balm se lower tai re horani skin se prep to lower mani na primer lagi horani ko primer ba lower ga tai biro adongi skin type ke matung na aina hojik lower se record ki sigi primer se mattifying primer si is a oily skin combination skin even normal skin gi di yango adongi haidi kai haini apa mai matung ina ko sum dewy haidi finish makeup pa me adu ita dewy have the products na biro aduga khara sum matte finish pa ta raga di matte finish aba sum sina biro kai kai de ko ado kai gumba dom se oily skin ni ado ita di sigi mattifying primer si sina ba nungai ga ni dry skin oraga na khara sum dewy ama adung ba sina biro kai kai si ka lora dum yare ai min sen sa product bra Adomgini maida ko khagi pores leba khot pataragadi pores minimizing primer haina phangbani ba dui to sina biu aduga primer taiba matamda mayam yengo pores leba area sing du da ko aina hojik tai riba mong sida aigi haidi engon da pores se amna haidi am leite pores ki problem se am oi deba ko doi taraga su kar maina tai gani habada mayam daina ucha bani khajitang smai dauna khajitang hai kai haini nambiram ga ko tai biram ba ko khagi pores to di khagi tu khung sa law lei bani na फजन तौना अखोगी प्राइमर दुना मेनबिरम तारगदी अखोगी मथका थारकदोरिबा फाउंडेशन के कक्तो तावरगा लेतेदना को फजना स्मूथ ओइना उहनगनेबको मरम अदुगिदमक्ता खजितंग सुमाइना मसाज तौबिरमो any akhoi mai da ko tharak matam da akhoi gap khaji tang thamaga samjat pi wa ko season akhoi gi product tai gi basing do presana absorb to bangam da ba mai thabak do phasra taw thabangam na ko hausi primer se tai lora matung dang ha ka ki gap ki manung se akhoi na pisum sum gi hoba ya ya ka da ba color se isa gi pisum gi chana ba color gi matung ina ko dung select to wi ko ai gi wena di khara sum dark brown ba color do ai pisum se chana ya ba ko ai pisum se yamna su pa da ba du ba yam su tha da ba ai dare ko adamaya ni ko khaji tang dark brown gumba adung ma na chana ba heli ayama mi puno mak to ko ai gi yam light as oi brown color do nga sangai se na ga lei do do khara phajaba wali ko ado dum ya pa mai matung na dum yak piro ai gi na di sida yari ba sigi khara dark ocean ba se dark size khajitang dark oi ba se size lauraga pisum se ek charage mayam ai khuji kai ga si se nok na bi no bo ai se hoji ma pan lai bani na ko sida ri khoi strapan hadi hada ki khuji chali ba tha se si ji ka ko khoi green gum ba se si se khuji gum ba kai ga yam sini ya ba na ai so dum kai hai ni dum si jale hai tare mi na phai ya ra di sum hai sum taw ni na ko anu mai na ada hoji khuji wari to si eyebrow se fill taw ra si hoji ko mi migi apamagi matung ina ko amom daga to habada sidagi ko sidagi sum aina sum yek pasu yawi aduka tigi pisum gi aroi borom dagi yek pasu yawi ko ai gi ona di ai se pisum gi aroi dagi yek pas season pamba hele ba ko aduka khara sum kai ai ni ai to sum comfortable oi jaba to ko adum ya pamai matung ina makeup ki hard and fast rule like ko ado ai gi ona di sina pami hai di koina ahan da color se lauraga taisana matam da always ekoi color se yam to lai ye bako habadi khajitang dark oi dena ko naturally ekoi pisum se yengone yeng matam da haidi pisum ni mapok thang borom dana khara pai ba samjing je ko khara pa na howi aduga aroi borom dana khara tharap to raga haudra ko adugi tuna ekoi gi kai haidi season khajitang ekoi gi color se ha hal laga makok rom dana khajitang color se pathan ba season hena yeng matam na natural man ba hai tar is dagi ko samai na horani arts dagi pisum gi
Okay, ma'am. Pisum se yek na lore ko. Hausa phasana muka brush na hatok chorage. Som gi pisum se muka ye lak chorage ko. Hausa me pisum se haidi yek pai kra chai thok thong lai ko. So si se kai no male ko yeng muda. Ya hada pisum se ko kra sum kai haini training to bo khot doi to de wa de se khona ni bi chau lo police. Hausa hen do ko pa lai basin se loina brush sama lawra ko loina ka age ko pisum se masana na ta na basi sina adu ga yek man tam da sum kra sum hen do ki ba ama ma later ne adu do phasana skin tone gi ko concealer ma lawra ga loina ka pira mani phasana concealer lawra adu ga hausi flat brush sama lawra ni ko adu ga hausi pisum se amuk ka pira mani Hausa me ahen basing do ka eko songi se me do songi muse ma lak chorage hausa me pisum se yek na lore ko hauzik mai da ko any dag duk ta ba khot pa ma si se hauji conceal na traga corrector ma to birani ba ko pisum se tek to kare hauzik me sumaina pisum gi makok lom da ko sumaina sum fazana mukka hat pirangani sisna natural man ba hai tare me mai da dag duk ta ba ragadi concealer ma lawrani ko skin tone gi sumaina men beramgani aduga adom se ko adom toriba makeup se ha ba chaturi thabak se yam long lasting gi ni luhong khulong ba ma chatui ni toi dar di ko hoji hoji agi mai da ko dag duk se am ta di ko do sumaina ta ba dag oragadi yam ta da ba dag oragadi conceal sum to biyo aduga yamna heavy na ta ba dag leidna ko adu eta di color corrector to biyo ba kaino hai di concealer se nai ko gi yamna heavy ba dag to kuina long lasting to oraga leiba ngomoi ba ko heavy dag duk ta bo oragadi aduga yamna sang na tawna ke ga da ba ko yam long lasting makeup to duini adu eta oragadi color correction to biyo kamaya tawni aduga karamba habadi uring gi dag ta na karamba machu gi character lawi khot kani ama khangdaba leiragadi ko loi punamak aigi makeup series to da loina share tawrabani chalaga phajana tawna yengbiraba ko ngasigi wena di ko idum yamna kai haini video sangala roige ba ko uzme a foundation ama lawraga mutai ba horsi ko sigi foundation che forever 52 gi sise full coverage oi beta ko yamna phaba haidi affordable beta yamna phaba foundation ni ahan da do tawna sandok pirani mayam highlighting khajitang akhigi highlighting to bibai da makta ko aina hoji mayam foundation tai gi do akhigi mid makhang bal tai de na ko ado khajitang highlighting to bibai da makta adugo mid mathak asida ko concealer se smai ta na ko khajik mayam yam natte ado ma'am akhoi anium mari mangai mamang da ma'am akhoi makeup to bagi magi mong se se khara khetnara me ba ade products ni su yam yam taislam mi hai tare concealer ka se tai bai mong dum lei dana ko ma'am akhoi makeup trend ka haina dane sidai lawra ga smai ka chinghat pira da nam tawra me ba ko ai su dum tawra me ba ko thaina no hausakan gi doi dum thong ta de ko siga khajitang lawra tai biro da size da khajitang lawra tai biro se akhoi makeup trend su ni aduga sisana yeng matam da ai khajitang akhoi look se ko lifted look phange ba ko tuna ya da yes lappi to go yaad re ko size da
ꯗꯀꯣ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯁꯤꯂꯔ ꯇꯩꯈꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯨꯡꯅꯕ ꯇꯩꯁꯜꯂꯣꯏꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯇꯤꯡ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯥꯏ ꯍꯣꯞ ꯁꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯁꯦꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯩꯕ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ मैं हजिक वीडियो नमीसे पूरा हाइदी लाइट याउदबीदनेबा सन लाइट तनेबा खिड़की थों हांगदोगा नंबनी अदना खस्तंग मरमरता लाइटिंग इफेक्ट लाकपा याइको कइनो हाइदी वेदर से जंगसी मवोंग मनेबा अमुका नोंगुंगा हतंग चूरेको अदुगा अमुका नुंसा अमुका सादोरे अदुमाइना तौयेबा अदना खस्तंग वीडियो की कय हाइनी कलर दो खर दम चेंज तौनेबा मरकता अदुदो दुम खंगबियोबको फिल्टर का हापसना तौबा नतेको अदुइदो वेदर चेंज तौरकोइनेबा ओके मैम हजिक लाइबक्ता स्वाइस खतंग को सुमाइना स्वाइगी जगह से लाइट पुप जगह से खतंग गांदोकनगा लेरदिको होरेन लाइट का फुरकपदा फजेबा 3D इफेक्ट फंगेबको अखोगी लुक माइ साइ तार स्वाइस ता ब्रश से चपसलगा स्वाइगी रासे पेन तौदोको ओके liquid gumba cream gumba sinagada boradi ko loina thabi hawroba natragadi horen powder na set tawlor matung da ko sinaradi do yare phajare ba ko aduna hausiga I mayam cream blush khasitang thawge ba ko liquid blush natraga cream blush adum ge pham da blush ke gak laitaba taraga su ko kaim kai de lipstick palette amadagi natraga lipstick bullet lipstick gumba hadi yamna dry oidaba lipstick laitana ko liquid lipstick da laibani aba tai robaga हाइदी याना तौना थुना तौना कांसलक्पा मखक अदुदो तौबिगनोबा नत्रगदि कई तौई हाबदा दुगिदो तै लोरगा अखोगी पैच थममबा हाबदी लिपस्टिक तै लोर मतुंगदा डाक अमा सुम थम्बिरमद्रने अदुदो तै कई हाइनि मयाम ब्लेंड तौबा लोइद्रिङैदा मागी कांजनगिबदो अदगी पैच तारगा लैगनि फजरोयबा अदुगिदोना खस्तंग क्रीमी ओइबा लिपस्टिक ओरगदि हेना फगनि येंगो मयाम अदोम हाइदी येंगा सुम तौबियोको ये ओरदिको लुक लुक की मतुंग इना अखोगी ब्लश की कलर से सेलेक्ट तौगनी अदोम से हाइदी कूल मेकअप कुंबा तौबा ओरगदि पिंक रोमदा पीच रोमदा अदुमदा चकनियाबको अदुगा वार्म गुंबा तौबा ओरगदि खरा सम रेड गुंबा ऑरेंजेस सम स्किन टोन की मतुंग इनाको नेक्स्ट तौदे से खरा सम कूल मेकअप नि अदुना ए हजे पिंक से सिजि लौगेबको सी कलर से लौरगा मयाम स्वाइस दा तैबिरंगनी ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯆꯥꯏꯔꯨꯡꯁꯦ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯆꯥꯏꯔꯨꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯩꯁꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛ ꯎꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯩꯔꯒ ꯕ꯭ꯂꯁꯁꯦ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯆꯤꯛꯁꯤꯒ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯩꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯤꯐꯇꯦꯠ ꯂꯨꯛ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯐꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯞꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯁ ꯀꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯇꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯣꯏ ꯇꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ अदो कईम कायदे मैम याम कन्फ्यूजन होइबिगनु हौजे हौजिता सु मेकअप तौबा खोटपा ममा ओरगदि लुब नतेको अदुगा मेकअप की अखोगी हार्ड एंड फास्ट रूल लेते सोमना केनिंग मोंगना सुम केबि वा फजेयाना खनबा पक्चे मोंग दुगा को अदो खजितंग थ्योरी खंगना केबा तारगदि कयानि लुक से हेना मुगा गि प्रोफेशनल लुक माली अदुगा मिंगोंदा केबि बदसु हाइदि फजन तौना अखोगी माइगी शेप की मतुंगिना अखोइना केबा दोंगमिदना को अदुदने अखोइना थ्योरी कैका खरा सुम खंगबसु मथौ ताइसे को अदुगा लोइसलकपदा दुम मयाम दैना सुम हाइजबनेबा सोंगी अपा मवंगदा सुम केबि वाइना को रूल लेतेबा मेकअप से फजरा लोरे को दुम ब्रश दा होजि कलर से यावरबनिना सुमाइना को सुम सोइबो को सुम सनबिरम याय नातोंदा खजिक सुमाइना सुम तबिरमो याम लिकमन ग्रबा अदो मैं रियल ददी हौजिगाइना येंगो तमदा ब्लश से अदुम यारे पत कैमरा ददी फजना उव फंगद्रेबको यामना तांगबा फोन सुन तबनिना आइना हौजिक सुनाइसा लिपस्टिक निको ओके टेम्पल ऑफ चिक हाइदी मैम सुई जगह से गसे माइना मथको सुमाइ सुम खटपीबको कलर से स्वाइ लैरबिना कोइगी सुम यांगपो तमदा मिड से स्वाइ तारदी खजितंग चाइरुंगदो पिकपा सुम इल्यूजन अमा सुम को पिबियबको हाइ कै हानि बैलेंस तो बियाइ तारे
Sumana round round loina blend taubiramgani aduga mayam aikoina foundation concealer thaba loibaga powder ka set taubirono ba duido kayani agi video do sayamana sum hangakpasu yaweba marakta foundation concealer mukti ko sum phajan tawna chatkhre adu matungda khoina powder na hek tharakpa set tor ko damda makeup se kayani loi salakak sai hai tare me habdi keki oirakpa mama adu concealer taiba lorba matungda ko ngaha khak gap se thambiuba mai product to phajana sum khara dum absorb oigina ba mai thabok to phajana taw thana ba adugi matungda khoina set kai ka tawbiu hai tare me khajitang gap thambiu how's me aigi makeup se video da dikhang de ko real howzik face to face smile yong tam da ko aduki matik natural aduki matik blendable oraga makeup se phajana base se na leba aduna me am khoina makeup se taw tam da blend taw se amna maruni aduna blend taw da matam yam chakhan bi ko video se oi bagi yam sangidra khan nai na blend se su hadi edit taw da yam ka thatli ne ti pung ama makhai mukti me am sum change ko ke bada sum nga nga sum ke bani na ko adumaina ado hojik mayam set tawbugi matang la eko ado aikogi mid kumba adagi aikogi chinba na pan kumba se aikogi sum kai haini wa se sum ngang mani na video gi oina ko line se crease la yeba aduga mid se yang tawna crease la yeba kaino haide ko mid se tok pusin tawidana ko aduna set tawri mamang da phajana ko yengbiramo check tawbiramo final check tawbiramo kan tawragadi crease kai kak leba oragadi fazana smaina blend out thokpiro aduga powder na set sum tawbiro compact na tawdoira natraga loose powder na tawdoira songya pa mai matungina ado loose powder compact loina ko haidi ina share to leirabani apa karamba matamda karamba sinagani A to G loi pana ma khangda bor changa ga yin euro ko gi series aduda se Mars ki translucent powder ni sisa lawraga ahen basin do phajana ka thopiramani ko aduga mid matak sana set tawbirani aduga mid makha ko kiningai leitreba aduga mai gi atopa area sing sis ko khara khara lehori powder sing loina set tawbiramani ba powder na mayam yam lawra ka texture ka da natte ko mayam na tro di dry ora ka ni ko khaji kak lawra ga ko mai se dum mathau da ba do adu tang da su lo bio ba amur anya kha lawra ga sum yam ne ba ko mayam howse mayam loina set tawna loire brush ama lawra ni ko brush ama lawra ga compact khaskak lobio ba smaina brush se sum haidi dry sum nan bai ma hot ko smaina compact se khasitang lobiro yam na ta ko lawra ga kandok pira ba len to boda hen amu nuai ba ba sisana so smaina muka ahen basing do loina na do pira mani now how's mayam mai se yengune flat oraga ngorok ngoraga leire ko khoi gi natural shadow leiramba kolamba ma loina khumjin greba sei matang se oraga khona mai se tum control to biram ta beta thadong thambira gadi kari phajadre ba haibadi khoi gi ngorok ngoraga smaina plain oi leire ko phajadre ko si je khajang ai khoina kai haini ai khoi gi natural shadow dom ka hana purak na ba ko aduga contours na khoi gi mai gi sum heavy part double chin ka khajang leiba khot pa adagi chairum khajang chawba natraga mai sang ba khot pa forehead ki kak yam da sang ba khot pa si je ai khoina contour ri mateng na sembiram ba yai ko habadi illusion ama khak pibiram ba yai ba aduna hoje mayam contour se tawsi contour se na mayam kai haini aina hoje su panjare ko aikogi flat oiba mai do mana haidi natural shadow ama purak pada yamna mateng pangi aduga aikogi heavy parts sing mana khara kakpiram bada mateng pangi ko haidi phajaba haitare mayam makeup session yaba makeup se aikogi illusion ni haidare ko aikoina aikogi laser ba aikogi mai gi features sing se enhance to biba highlighter ta ira khastang andon ba adai contour se tawra khastang hai kai hai pixel an ba maninda kai to haidi highlighter sina khastang mamang lom da ngan do liba ko highlight to bi do contour sina maningum da
kayani indokpibako sisana look se haidi khoi 3D look oihalli yamna phajahali ko ado phajayane sum khalaga sum tawbiro yamna haidi theory se yamna kupna nairaraga di amuk akok sanarani ba no no sum makeup tor korraga di hozi mayam contour powder ama lawrani somgi mthla laizaba any contour powder ama lawro ko aduga hozi contour se tawba hawrani ai se palette stay sum sinaragi ko तो यावर कलर से लौरगे contour karino bronzer na karino ama loina ina mamangi videos sinda share tawjarabani playlist to ka chalaga yengbi da boraga di yengbiro ko agi my shape ki matungna use contour se tawjarage skirt shape oibagi choice ne khalitang akogi hendo ko part haidare aduna sumaina ko so sumaina shum tawbini ba ko aiga shumai shape mana boraga di aina tawbi mo se sida sum tawbiro aduga mathang maya video se adum yengbiu contour se habadi mai shape ki matungina kara mai tawgani theory da dena phajana haigrabani ba ko ado practical da sumai ujarage habadi kara mai shape ta kara mai na contour se tawgani khotkani ama ma ko patience dum lai biraga dum video se sum mathang tarak pata dum yeng view aduga mayam video se nga mayam adum chatpi kuno ba like share subscribe to bosu ko biganu mana biram wali aduga sai area the same somgi so na kan tawgi bagumna somnan beramgani maya hozik flat oiraga lerama mai do khazitang pharaba phare ko khazitang ai mai size structure ma pibira ba hozik shape ama shum tare ba ko ado sumaina ko ai ahan beginners so bataraga di so ai contour to matam da mogi leidana ko sigi joint se karta use smooth oi thana bai da makta clean brush ama lawro ko aduga sumaina tan to pirama phajata na ai di yeng matam da ki blend phajana oina ba phajana ba ko dorsal oire ko plus amuk tai se ba sigi brush se sum sina ga da boraga di phajana do piro tissue paper amada phajana tauna tai thokpiro natraga phi gumba phi mate gumda phajana tai thokpiro aduga blush amuk tharasi ko ngasigi video se maya matang se sum lotion jarage part 2 ngai biramo yam sangya ba video se aduna part se ina part 1 part 2 aina khaidoye ba ko yam yang tawna hapjarage mathangi video da phajana eye makeup tawba mayam phajana yengbinasi eye makeup ama kramaina lipstick ha ba khotpa ama ko ado ngasigi video se matang se sum lotion jarage like share and subscribe to ba ka bi ga nungai biramo ko mathang video